Enyumne no sia abogana de shimame mamuni na dwoma makwaba. De ba hinkan 93.3 FM so. Eyensem odo bia sini asia dwanumre de ba besumo anidie kwanso. Na no sia boy obo ade anim die mu ene de gidie so obo soro ne asase ne nhihye mu no. Oye ne se no sia bo se ya akukọ bi onye premani no. Saa akukọ no bepe ba bi di ne ti akoto. So okuta nkwada wakane mani na ewura na se na tambai abutu wo so. Na no nsia bo na sakukọ bi na idea na saa akukọ no oye premani panti ahweni yi ewu fie ho. Ensema asisi wa abra kokokoda bremu ebi a obete ene se enche BC womo wo JHS womo ewo form 3 womo kwakotwere nsohwe na wayakfo de abetu dwa se ensohwe no mo kwotwere no womo anhwe ni yi a wombetumi etu ahyeda Sanso ana owre bia ye MP ya wo sanso NDC ni kire se kokwo bodfo si wo no entro ahye ni se dobe Rebi nso di atudwa sa afimpinu ne aduonu nan abatoyi owura ba ku bia okan ho a opretumi no ono ene bedi nkunim ya baba wura anigedi ensem wo na no wona don little watu kempaluta fo se wonhwe yie na amanyosem befra ne nwumtuo ni mu dia ne ebebo nanum Kamido aya nwumtuni ono nso atufo titu ni woma womwa wariyem na ana womwo emprantwem anamato dom na odona tetiwa ni suprekope ama broken heart wanya bi pen no wama sankrofoni ni na afutuo sanse ono nso abe victim Jometo oyanyumtuni to nyamenyom ose sepa so okofa wiasini ni na akwakwa ekolabo die lalai honhom no nkasa nkyira asafo no enche bia na wankona hitmaker abrante son of fefe tintin tuntum akonoba patapa okofa Germany abrochi abayiwa bi ba Ghana na abayiwa abekasa kire se patapa tese twotwempra onachi no ni na ka obinti na ono odwane firi nchen no busia ensam na foforo keka ho ne de baba so ma Freaky Funky Friday kase abo ma ya faseda no ema odi media networks na fe Ayenkan FM football gala eno nso ebo amesika nwumre yi Jubilee Hospital nso se so yare abra na de 82 bia no mo hwe endi udwuma ma wo de achi o Facebook na YouTube obehwa hinkan 93.3 FM fadwen chan fa ho yebekenkan adiamon ani die kwan so afi obetumi so do adwen kira fa 0533898915 text message and a WhatsApp ne akenkan diamon kase ni de ani nhwamu nti ka nyame information center achim ache krom David ba ewo kujokumi osono information center achim esemye ni da so na wrade ewo achim krobo ase die Yesu tumi ye ewo achim jaha aguna twafo ewo achim abenase Peace Information Center obatabi eno sewa ewo achim anyinase eyadom Information Center akeka no krobotokua ewo achim odumase Chidom Information Center achim adubiase somnyame ewo achim chirimenken na apia Information Center onyankomase dai kingdom come ewa police evo Alternative Information Center because of tomorrow ewa achim yaseru God day nyame wo ho ewa achim ayeboafo ku Sam Information Center achiase God first ewa achim betenase Ewrade na ye wachima praku dimpa wachim asene adwempa Information Center obono mantemu ginanko ewo Jama North mensini nimu nyaminsa wom Information Center onyankomase adomara kwa wachim botwe achim okumanin aboabo ebenkede na kuro woma hutodi ayabonhwo a kroni na to Information Center baako na akoni ebiema achinse de 1 week woma biem gu ha omanfo so etie kase bi no kura no Asante achima mentia eto ananto sport original adwabo a oni no kani wofa womsu abiem ku ha madihye bi nso wonmu etie kase yi ewo hono mokodem onum Guinness na utie news edewu anwumre yi asomfo eyeme kwaku anin kusi buadumene afia ampafo afi nsam ni nkyeremu anin mfiti ase eni Ayenkan FM What wasum Nyame bua July bosum ne da etoso nwotwe edi kosi ne da etoso dunum womo ayanhyehyeye ahwanu mu se wonma ewo JHS a womo ewo afie twato okra wo JHS no ayefre womo candidate no womo ba betwe basic education certificate examination ye twani tiafe ne BEC ebinum so afa ne bese
na nyame bu a wo mu hwa no mu se July busumi ye besim ne da etoso dwada a eye de etoso nwotwe edikosi ne dwada biem de etoso dunum de enti a afi we de wo man fa ne fo makoma kunum antwere ne se wo de courses ni bi abeka ho a enso hwa no so yesi ba ku bi abeka ho nti wo betwa ka ho enu nti eno mu frase adwada no mawie adwada no na obi a hwa no mu school fo no okwa obo dan ni potem say ya MPA organize mock emman koda no okọ miamia odo bebira nkoda bi nso atwatwa mock bi sede be ya ebehye wo modin na ayi hu bi na abie nuoma ni so am wo mkosi se ebre no ebedu na ebre no so aben pa nti we ye mock mpo a etwato wo mo twere obi a aboa no ho de akotwa BC na BC yase wono mu a ehwe BC ede ensohwe no ana asembisa ne ba bonten no eye West Africa Examination Council ye twanitia FN WAEC for na etrɛtrɛ bibia bisabisa nsɛm ne digu krata so ede ba wom wiom na be ma kai bibia so hwɛ ne de wom na ya hu bibia na WAEC for de aba betu dwa sɛ Ghana ban emma wom sika wom de betoto nneoma ewo BC ya eba so yehu enti sɛ wom hwa biri ko nanim sɛ eben bra wo so mo twɛn so hwɛ no na sɛ aban fa sika ma ya ebetumi de asɛm aba na asɛm we nam so ama kasamafo panyina ɔno ene tua nkutandie ano ɛwɔ WAEC fo atena ye owura John Kapi panyini ɛkyerɛkyerɛ nsɛm na ɔkyerɛ sɛ Ghana aban wɔn hwɛ no mu sɛ aban ne bɛma wɔn sika 95,837,306 million Ghana cedis ɛyɛ sika ne mu yɛ dulpa na owura Kapi ɛkyɛm de ntia ɛwɔ sɛ aban ma wɔn sɛ sika wɔ yi ɛne sɛ Osise tiefo be kaya nche bia na Ghana aban de betu ene NPP aban de betu dwa se JHS fon kwada no se omo betwra eya wo mutua examination fee na sa examination fee no ye man pani nanado eye sese de bi obabu awofo nom awofo bu onom a edu na se o pese ska no kra ehu odin se de bi awofo no su ko me ha wo munti ye man pani nanado obatampa oye se sa aka ni na no wa fa abonobo obetua ama school fo ni na ne awofo ni na enti beye enfie ba akoko enfie mienu nie no eya aban no na atua sa examination fee ya enti no ama eka ana sika nka wosen koda ni tua examination fee ni sa no mani na no wom agyae twɛn aban no na enu na owura Kapi chem se ne sa so nti ama wom hwa no mu sa aban no de sika no ebeba na panyini chem no se esukufo no obako bia betua 214 Ghana cedis na se 2.1 ena 4 cities eka hu na wom kikambo ma afinso wom ekwa kwatwa nsɔhwɛ no aban school fo nko a wom ne nam 447,817 candidate ena ekwa kwatwa nsɔhwɛ no enti wode boma ana wode times ya na se eka abeda no ye 95 million ene akire ya wom hwɛ no sa aban betua sika no na opanyini Kapimpu kyerɛ sɛ sika no ɛsoate esanse Ankwa schools ni de awofo no da so tua examination fee no na mom saito aban de no na womo aban ka so betua nti womu na agya ya womo twen sa aban ebetua enu nti ama wonom so enya sika womo twen aban owura John Kapi a oya kasamafo panyini ema WAEC adwumakuo no echem no se sai sika no mo twen afiri aban ne nkyɛn no eye sika womo de betua invigilators ka eno na womo ebehwɛ script no womo behwem no enu bi no mo de betua mo ka woma ebe marking social no enu bi na de betu omka supervisors enu na de betu omka afi fango a won beto de agu ehyen mu edika yi papers na free miai wodo de akọ school so awdo mu seska ni bi ena mo de beto fango ede agum enti seska ni de enu no mo de tuatua no marketing wani na enti saban fa ma ya wo mu nyeska nto petrol mpo ena mo de nkrata na akọ school so mu se bredu nti ye nkonkotwere ensọhwe no enu nti wo mu de o masam yawa ya wo mu twen aban sansa aban na hye ne bo so betu examination fee nti adru dia onye ne ntem se de be ya wom so ebetumi anye sika dia toto nuama owura John Kapi eto ne nsem so no se wom WAEC for de wom famu de wom awie se yan print papers no yenye wedie wom famu de de wom betumi wom aye bibia awie dia ka no wom twɛn na nado
for now no yenya 2.284 yenya mu bia betumi ahyase say am kan kan no omo ekwakohwe nsohwe no so no eye personnel invigilators supervisors so mo nyina at least etumi nya sika ma omo no mo de ahyase na ye wi aka marking no so examiners beba ye nkrofo so beko miamia bebre akoye marking no ye was script checkers so we mo nyina account omo wi omo se so ye de epia wonka ntia no se omo ediscan bi beka ho a na yetumi assettle omo nyina se yenya mo 50% ebetumi edi ahyase se ne beya yentu nheda anase nkola na aye ahomo aso me exams no yentu yengo kase o mo ntwe kakra yesa na ehawon anti yenya mo 50% ebetumi di ahyase onipa motini ni eye kasamafo panyinuma West African Examination Council WAEC adwumekuo no Owura John Kapi na mote se o church nsem musa no na panyini to ne nsem so na ye ebusa no wo abro ne nsem twofo di nkomo ne ebusa nse enti se aban fa sa sika we maya mutumi enye ensohwa no bibia na no se da bi sa aban fa sa sika we ya amade a ene obetumi akasa se enkodu bra won be twen sohwa no July bosome ne de toso enwotwe na sa sika 95 million ne akirei aban fa maya ene obetumi akasa exams no wombetu ahyeda no work there ya homwa papers na wo say print akakakra mewie nti de wo mu ne se ye pe brena ye pesika na kasa ede nyoma no beko for now no yenya 2.284 yenya mu bia betumi ahyase say am kan kan no omo ekwakohwe nsohwe no so no eye personnel invigilators supervisors so mo nyina at least etumi nya sika ma omo no mo de ahyase na ye wi aka marking no so examiners beba ye nkrofo so beko miamia bebre akoye marking no ye was script checkers so we mo nyina account omo wi omo se ya de epia wonka nti ya no se omo ediscan bi beka ho a na yetumi assettle omo nyina se yenya mo 50% ebetumi edi ahyase se ne be ya yentu nheda anase nkola na aye ahomo aso metro exams no yentu yengo kase o mo ntwe kakra yesa na ehawon anti yenya mo 50% ebetumi di ahyase yebetumi edi ahyase we aye customer former West African Examination Council dwumekuo no WAEC kuo no Owura John Kapi nto se sika omohwe no mafiri aban ne nchen ye 95.837 million Ghana cedis ne akire no aban no ama omumu 2.284 million pe esakra 5 million grandui enti wo mo twa aban no wamfa amade a ebetumi di asamaba Janko yanim ewanumre nonsia akan kasi abonim na National Democratic Congress NDC amanyokuo no emu mrashe bedwani a woginam de madehia wonom ewo asunafo South abato mpeso so eyo ni monyamfo Eric Opoku wode nsem bia tudwa kirem sa panipa ya wono ena eda Ghana koko bodo anu koko bodo eya Owura Joseph Boahin Edu watwa nkontompo ne dabrabansem bi toli akire Ghana fo wose wohwe no akirechirem yes papa Eric Opoku ekirechire Opoku lolo nso mu oso emu no wose obeso emu akirechirem ha na wose Owura Edu ya wono ena ya pani a woda Ghana koko board anu ono na anu ada wone nsem trofo twetwe nkomo wose han wo akuti atoa ya mpia no nu ototobo papa akede so se NDC abraso mu free akunya so no na koko board wasika ketekete bogampo na koko board fafutuom na wose sa na tia pa de papa ne antro sa na otimi gina Ghana fo nyina dani mo ekan ya no oyentro papa wane no kura abomusa ho na Owura Opoku kiremu a wono yabaga na mrashe bedwa mu agina tuku awehwe aduane abrokwacha ani koko yeso no wo ka ho bi na wani masem a wo kenti no wose eya Owura Joseph Edu on twan free baby a wo no na wonpe baby enyina esan se enioma ekoso ewo koko nsem nyina da edo mabam siomsi eno no so ye NDC ni nyase bi asem no waka no waheda en waka ne tra da bi no kura no waka wo ye NDC ni dia na so betumi akase ampanyampa NDC fo every Ghana yakunya no so 2016 ya to abawie da ne ye no
kwakwa bodofo Jessica botin bebre no a ena dugu hono a ene Ghana fo akwadi bi etotokoko enti sa owura Joseph Buahin edu bekase omu NDC fo anja sika 1 cedi 1 kobompo anto koko bodofo futuo mu na ye ensem sabisabisem hu ene waka cha Ghana fo ye dabrabansam ene nkontompo sam ene waka ene wotoa ne nsam so biom chese nani abrede die enti nani abrede se wiase ayetie obi twa ntro to so a eya pa obi tumfutro egu wani a eya anunti ono nso nani abede a wo kyerɛkyerɛ mu saa no na wose ntina nado nankwa akufu ado Ghana mampani wobetimi atwa ntro wantimi ntwa ntro nti sananado dankwa akufu ado no kura mni bi ebegina parliament ebe kan Ghana kon mabosika ne nyoma mode ye kyerɛ mu se ono na nado dankwa akufu ado no obetina akunya nso ya to abama no obetina so 2017 no 2016-2017 sika lo wa yakwaje ye no nsumpugu so a edito koko a na chese na nado dankwa akufu ado nso etwa ntra na wobusa Joseph Buahin edu ne se na nado no obegina parliament house wo obu na konta ekyirechire mu kyire Ghana fo na so onkoba obosia foforo bia na ebom sika no obeto ya bosia na NDC fo bo ye to ho no eno na sa sika ni mu onti wode atototokoko enti na nado dankwa akufu ado nsabo kokan no obusa se ye ntra na se nya ntro dia ene na panipa ya wono na dakoko bodo ena ye ntro ya nukum enu nti woka ede ache ne pempe wose ne pen ne kura mu awura opoku kire mu se ye kasai owon krata na nyama hudro bebre ye gu ho no moposo ya obetumi akwa yaba akenka che Ghana fo a kire se evidence ni endi samanyoko no efri Ghana yakunwa no so no omuja sika ho ha edo tu kokko board fofutuo mu ene MPP amanyoko no kura so kura timi kombi ekoyi ekotokoko enti nsem na eye owura edu kano ho yenhuro no Chief Executive Kacho say, "Wameto CD kura ho na omampanyina wasfai so beka no kura kire Ghana fo. Ono na mrasha ne so for budget na no eti now se wo ya Ghana ni na omampanyina the budget ba parliament na budget no beka cho say bosia ya je no 2016-17 year vanto koko no. Se si ameka say no na migusu a miri koko no. No bi betra Kacho say this kind of buy mameto CD budget no ono dia ina abegine 2016-17 season started 1st October ya ko wi 2017 September. And yen handover mom 7th January. Na mesa am another evidence and that's why make actually say the chief executive can pay this statement in the budget no ya no correct ani awuti ye Ghana de shemambe wa NDC ni people na akwapia mu ewa Ghana mra shebedwa mu a ono ena giram de ma de sha wonom ewa esunafo south abato mpeso aso onimonyamfo Eric Opoku ya baba to nam so se de obi ani abre aye ne campaign no saa ne bekono na NDC amanyoko no mu running mate ne campaign a womo ya ama no epenyini po oda saa campaign no ano ema NDC amanyoko no owura Alex Segbefia bribi atwam na oyesofo hwe Ghana apomdinsem so owura yi dia tudwa se pempen osini pempen pempen oda no nchem so ya to kwanta ya payo odi pempe osini pempe no ka mo bia te no wasi pen se afia bane abeton de adan mahamafa die nti owura Alex Segbefia kasa ne se osihwe owura John Dramani Mahama ohwe na bakwasam dibra wadi omanmu na odi toto empo mampani na nado danko kufuado ene na bedi eche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia otu franka ma MPP ho a wo mienu na obi amen babia Entowura Alex Segbefia kyerese wom de omani abre pa se wom be ye bibia ma bibia mu adofan na Ghana fo ato aba no ama NDC amonyoko na adinkunim esanse owura John Dramani Mahama osefata se odinkunim na oba be yo man konkron Ghana yi
even if we didn't say anything, we have a case. Why? Because it's a direct comparison now. We have a flag bearer who has been president before, has been vice president before. You can compare his record as vice president with the record of the current vice president. You can compare his record as president with the current president. He wins hands down. Tell me, in the last 7 years, at Kufuor's period, which hospital has ever been built by the MPP to write home about? Economy-wise, we've done much better, which is the key. When we left office, we hadn't borrowed 1 cedi from the Bank of Ghana. How much do we owe Bank of Ghana now? How much debt does the Bank of Ghana have? Onipa mochi so kase hwe brofu go no mu kane Ghana. Suafo no hwe apomdin samsum premprem de. Oye panyini pon no na da running mate campaign ano ema ND Samanyokunu Owura Alex Segbefia. Yaba babu awremu awani jediansemu nansa na ne yendi dwai. Yewia yatiesim. Odi media networks, yaton TV, yaton fridge, yaton air conditioner, yaton washing machine, yaton rice cooker, blenders, ceiling fan, home appliances emefie yede yakono. Tumu robi dem party say yes, mewura smart room. Hey, bread toaster niye we ndu wura hono mo. Ukofie kura na yawawre ho. Me kwa kwotena empty room. Ani eche na mentena ha kakre. Wade metena kakra me twam na oyem huam na mtuko. Saa no aka ho. Eno na ya na case 5 na ba no. Unze na nsensu otuto ya nwenwi. Ibrahim se no oven nie. We nie. No wa kettle o otwa air condition what nsu enwenwen achire din timesraw on pesa o baby beko akwaye bibi ya ebe hawa tobi gufie na sese ODI Electronics Odi Media Network eni o man ye de abegu ho odan ha ya ntino tobi na hyehyaya wa ho so de ede tu betimi anya ne ma pa betu ani na udi nokura ma ho di nokure ema ODI Electronics benya ne ma pa na hyehyaya ni nie sebi afreje ni ya 2 cedis ya ode efa bechem 2 na watua 1 cedi utua 1 cedi na nya de fridge na ma na de kofie 1 cedi aka no na de 3 months bosom nyansa tuatua na kakra na atua wie ate ase enu ntia no ahye ne so se ya kira kwan ewo achem odan kwantanum ya ne MTTD police station no enedi enimhwe Nasco Zara brands 2 way eye kejua pa ye kiko enu nti ye nton sabe enioma bone emfa ma betua na sika kwawe breso ne sika ho dendindi na o we kunche beje brand bone bi kotu fie na ekonwe ne se a waso be shinti ya nya osa Nasco brand papa Zara nso ejina na so pa ti ya no wahye ne so se bibia dedem ti de hia so beko ye branch na ewo odan kwantanum ho no na eja akwa hwehwemu ayi de ope hwehwem koyum pe na hwehwem koyu appliances na ukofia na sa bibia ni ameso 0539 500514 0539 500514 now ne empanifo entwetwen komo obi nso epe baba obi oyitire enu ntumuni mutire yi a moye mienum yansa mo de munyina atoadi mfa mo hunyim na wa be lochi no ene na ona wo sen no ye ma ba bia da fidi atua aka bosome 0246 889320 0246 889320 O yare a yenko Jubilee Hospital na enso no ayini ti a eye cho no eya yare yi no di pa emu pompo emu tipaye emu oto asinti na ebetwon emu kakawrewre emu ayi emubu yare seze enso tuto de a yare ba pa chen ope de aya ona ho na ebe wese enu bude sanya yare enu hrim na be hyehywa no ato nchen a ba enso tuto de a yare yi ni tipa ena entime pa cho enso tuto nso ankrofo nyem pa nti se o yare na wo nyem no na wanhwe hu ye titu ni apemfo no pemfo bi won mo hyefie na enyo mo cause krobi won mo a ekwan ne nye ekwan ne wa ena chip compound bia so men krokro enti wo pemfo no
o imagine say say dem go for hospital brano ko hwɛ so mo ba ho ye no ntimi pa motuma ko bi ni ento no to mo araba beje yi kotwe itwe o ma ho ayeden do no check so for car kan bo nya bi moto opemfo hotena moto so ana hotena bobo yam ayi chiami bi bese abo yam ya na mo ewo so na opemfo san akodem opemfo so de wa ise ball na omrimni za da bi to no hwe a eduro bi no atua no na esen no de egu so no ogu de osa na osa de empu no opu nti panzo besi hospital no ache bia awaka no wasi hospital aya areho ebi won ma nyom fort san say access to hospitals no edin obi nso on so wo nanso enhwahan ne akwadworo enonko we nina no ne ka kosi se eya ma onanye ntiatia wo Jubilee Hospital se onya konya na koho unya konya bia akoho no mo na mo nhwewo ipacho ye lab test afi ye wo esien clinic ho ye wo ani clinic ho ya bibia no wono mo ehwe ne kama edema ho afi ye obri bi nso ene omanfo hia kasa obi won ma ne de anya yare bia bibi brebi ne de kan ya no kasa abon se wayelem na ya maoko na afi wakwadwen ho ipacho hya ne soma me se theater o Jubilee Hospital se koba ne se surgery sibia ye be ye ne kama ama ena afi diabetes yare ya se kwa na ekosoro no mepacho wo bi eni hu agro eya ko Jubilee Hospital a doctor fo na abenfo ni video ho no a ye de behwe aye ho adwuma mojabroso ni na wo mudi hu dwuma canteen ewo ho baabia mozami fo ya sori ewo ho insurance nso wo mje ni na Jubilee Hospital wonin afi nso wo mo Jubilee Pharmacy eno nso ewo hospital no ekwan no ho pe pharmacy ni de no ho na Jubilee Hospital no nso de no ho just that is in asase so me pa cho o abontin baabi wo pedro bi ato wa hospital bi na wo pedro bi ato ade bi ope bi atumi ko Jubilee Pharmacy ekoje wo mo som hye no so say yempon 24/7 wo mu bi store wo mu ntumu da eye Jubilee Hospital 0244 575799 0244 575799 and 0241 784 645 achimodan udi wani akire achimaboabo krodua ni mu no kwantimpon no so baabi a yefe no amantra eho na Jubilee Pharmacy ene Jubilee Hospital ewo oni omunkodi nsa wo so ewo hono mo Ayenkan FM Intertown Football Gala se udi ye ball bo adoma chede buon mo so da yakra na ohunhu bo na se ne de ball no nyame de adom na ma aburu so obi nso onmu a enya na adoma chede na so asua ahu musa nkrofo ni na kro awo ma wutie mi so woda aboabo asene manso akroso brenasi kotokum chia achianse suadru abenase akotikrom adenchensu abonhwa owo apanso owo kokobin baby bia otimenka subua babia mamodi afache babia bantama eho na muna nese krono team ewo hono mo a team krono momra be fa forms free mo medan mo talented na mutie ya ye the scouting team free Kempon Academy ba uti ebetumi aye ama wafa ho akọ afi ye be mo branded jersey Ayenkan FM de na ye the trophy ape so me pa ocho forms no free nemum participating fee 300 Ghana cedis 300 Ghana cedis team bia mo anya mbebe 15 18 20 obi entia 55 cedis fofofo momfa mentia participating fee no na mo na mo sen no de chiro adwen so free ana so betumi aba Ayenkan FM no obebisem 0241 512 388 0241 512 388 na oni yen edinsa woso yankwa yanim ewo kasiaboni mu eyebowura mu awani jedie nsem Ayenkan FM yankwa yanim na busua yewo krom ha say musician bi gbanyom na manyofu ebi edidi asape na aye case ayifo impomo mu yi movie ukwoyi movie na se BNPP for rally NDC for rally na dia chira yesi onunu o ya NDC ni movie bo ye ntobio onyom so a wo bola na ebebo wanum na sadiri akwaso na anu ada video bi beto dwa ya hu se abrantia Kempaluta bidini nyina be yasido
asido sanyum we hate ma enanu ada Telecel Ghana Music Awards so crampo no onya best new artist of the year that just say what born 15 years ni breakthrough season you know what me na your video na Kempaluta oni Ghana man panya be de che Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia na wa bas no so chama wuntumi won bi Simon Osemensa ka ho adwasafo TikTok woman ono so ka ho bi wo mu di asa wo mu to nyom ebi keka ma no boso ebi nsu matu wa kire ho omo ni mutu ni omo ni mutu na je se Bawumia de baby ane da pa ye asido wanu timi se ye papa ne da pa chama wuntumi nso nyom no keka na no boso sa adwasafo de ye ni agoni e beshem kina enyom no ni mutu fiti etire kwa katre ena je nya hu video yi video ya pa na nkwafo se Kempaluta washe from hono mo 15 years nyame ya wadom ayiwe pia wo oni Bawumia na ekwabanyom oni MPP for na egoro namso ema Don Little sinitwani ba kwa wakro ma say Don Little twe camera afumpoku cha atwom odi sinu so kansam papa na nsem wa Don Little kan say osra Kempaluta pa se o pese ba bia nyame dida duro no okona wawa onja so de ne ho fare amanyosem wo no ebia na business na wo ye so Ghana for do omo nte se wo business na wo ye ase o omo nte ase omunya hu wan disim ana MPP mu no omo se akwane ka wo mu ho e ba sa pe na onyum to adwuma no ba fam onka se Nyankopon ana ayi no a kire Ghana nyina no wo hye fam o ne omo nyina no munya hye fam ne nyame amadom enti mo ma MPP ni NDC ni amanyosem enfa mu toto se de embetete wonum edibre ani o mani monyam so Kempaluta what to say hope so we obra no futu kakra de ma slow onya star no enye politician ma oya star MPP o NDC o obiayo fans ma me no papa ko a why na obetwetwa age no sana politician te omu na ye yebusia for ye ntam but dwuma na oye no so say ini kwanse ujina one side unjina one side o eye business ina oye but Ghana for be fan say oye politics misraw minumenu ya brepen enye politician ebuaye jafe na nyame ama oso no emma politician embe say edia wenya no sia shatawali sako de stombo ani awutie ya Don Little o esini twani setutest na hye ni minimo asebro kaka ono so de nyame de ama no etimi nyini mu so e papa kokro so e papa pani o ono nkwa nanim ti Don Little papa ono so kire na adwen kire na che no nya Don Little nko ankofo bebre se dabi ane no odi ayi machi na ande no kotre no nkwa na kwatena ka anim ono ne Bawumia mo vibe ne carry abegu Kempaluta nanga sabe yi anu sehwe nyame anum ne kura ne obozemati kopo Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia na eto nsa frɛ no ono na ka chons enyum no abona ya ne de enti ombebo bi ma no ene se mu hu no video ni wana mo bo moto enti nyese bia oya MPP ni na bia wakwakodi MPP fuachi no mo bodwum na Ghana for pa mo so mo ya osapone sen oso omo ne no wa asem wo sa de we hu no omuti hwinim etreni si omo kon so kwata ankore hwinim sa uti no bibi wo mu a untimi nkase obi akwakogina ayi kamu ane Bawumia tonyum to ya MPP ni nti obonyum kura wuntie bio sedie nti ne kura mo de tudwa ya na o kire mu se ono na djuma no yo se mahama frɛ no obeba ose na no kura fafranto kura frɛ no okoe na no de anya news nti adenti na Bawumia nko ade musipue Amafwa amesi minimum co-joining NPP and all that. So I say, but vice president aside the party, no, oye penny. So I say, what on is after who? Or said bra? So I say, yeah, inzi kakana mango. What I say? Because mami cho, me who present abi or say, Kempaluta, new artist no come the manu tinuma and wako join the NPP. I dream by the dark one it. I'm correct the danny trimana because who presenter no, who present who friend who so meba.
or no presenter na o kasa o or frame when show so na man kwa unim do beka ono kwa no na o ye nkwala okoma wo vice president what am I say me yare so be bad me yare pa o but maba jare na vice president frame am nko na makwa gisi campo kra na vice president na frame you some the car me the tofu on the call na dey o man bibi tofu o man bibi tofu o be man ga kra do ko fi o Mumbra Facebook na mo mbehye Kimpaluta ene baomia Ghana man pani abedi akire eyi osamo semensa eyi papa na onfa bogenya swine no asanti mantamu swafo ona sechi onu tuma tu chama Mumbra Facebook e bia video ne yakaka muhui Kimpaluta no ne MPP pani for vibe sano na sani ya Kimpaluta chire mu so onde oye the business papa to safre na want me nkase menko said yenti oni ni ase wo chire mu ono ana eye Ghana hanom so media personality baako oye nsem adwuma na chebom na nsedi wakoto na US ana ne Facebook no so ane social media no so anaja one presenting streaming live from USA TikTok Valentina Nanaje wa ya man for friend no Afia Schwarzenegger was Kimpaluta sama waka no one ne ya dwenanti kontu no na nyoma hetie no titi kuba ni di hu ana Ghana for mu ha no e kalabu ana esa kalabia Palu me fo so forget womo Eyafo kasa na wutie eyafo kasa na wutie omumu wan ana bawumi afre na nkonko jo ma akwa bawumi invite na wobeko if you get to know Palu why na ya ne sepacha wo kasa wutie Kimpalu oh jaisa mesi akwa don ko fre wako chiaboso mu fre wako kwa kubonsam fre wako almighty bonsam no ni Yesu enya asem no mesi the case of Christ and I'm beginning to wonder say Christopher kwa mo ye bias bonsam ko fre wa fani gina kwa ya sedama no Palu okwa nje petrol ska keke o ji appearance fee na wonyo mu na etwa mu a yem fro baby a Palu usu wa mesi baby be fo bia hwede omoka said ya wakoto nyuma ma vice president entika akoto ama papa Palu omunim ribo papa omunim ne bo wo Ghana ho wo de amfanya asedara Ghana for young cophobia munye serious. One na besa yo manu pacha, no one se pacha. One na baba catcher say, what's on young dear na unyaye? Almost here better vice president from him. Now but one with a was say, wow, hey, and this is what one found. Etia busuani party ni kai wan sam trodi we jan sam trodi mana cheye se owo fie enaja adwuma no so de sunsum ni wo mu a asem de bebia beka bia kire wadwenti Valentina nana eje wa kwode Afia Schwarzenegger ena atene kana nyum akofa we na vibe song vibe on vibe tie vibe no se no Kimpaluta senge, Kimpaluta ouch. Me didn't know by acid. Nanka me deka, ya kwa me got me a pamimba. Pressure kwana me daminda. Me didn't know by acid. They spit on my face, so they block our way, so yo. Yeah, me na shira, na shio. Me say what dream ya, me say me dream oh. Yeah, na me na shira, na shio. Me say what dream ya, me say me dream oh. Me didn't know by acid. Eti Kimpaluta nyumwe na jaza mo de vibe yo ya
Ghana for so mati papa yi ti uko anyu so ede wo system ayo wo mu ne ni o ma esisi sanu ya e ma chi bibia ti ba wo ni ji hu a no wo se mo beto eno nso Ntwa eni gidi nsem ne so na kasia yi waso kusu ya wutie dededa hyehyehye ewo Ainka FM. What wasum papa no for adwenche for 0533898915 text message and a WhatsApp ya bekin kan amo na enwumtuni ba kon so a ye fe no Kamido or Afrobeat musician na Kamido ade a wa ba be ye ne say na owo emprantwem na emprantwe no agu na kwan ye fa so agu ye no ahye akwa no wakonya nkofo ye ya no mu ade bi a efe no broken heart wakonya bi na sade broken heart no so no mu ewoso no pa chi Yesu Kristo a ye brim na kɔ asennua no so edwodwo akwa no papa ama no a no ho fa ne de ofam no ɛna akwekɔtena ayi sentwofo anim na ɔne ye kasa ɛne yenso ye tototo na no toto na no ɛna Kamido kan sɛ hwe broken heart masa de wafam no nti o ka che obia se so ye nipa bia na wo broken heart sisi a ye kasa yi ana wo ba benya bi ana wanya bi enche ya sa ngrofoni na o se hwe enipa bi se wa ma wani anya de ne wampe obi a oye professional no de wan kasa antentene wa de obeye no ewiase na ho bedwuru wo mu enti no se broken heart a chopen se bi becho ana ebi achewa bomodian se emfansie enkatakata so emfa hyehye ho emanuoma hyehye omu bienuoma so nepe won ma wonimdie na omne won kasa anye sa na de hyehye ho a Kamido a oya nyumtuni Ghana no se kyerese ebetumi ahaw enti na futuo kakra ema nkrofo a wo mu benya broken heart wo manya broken heart ene wo manya atwam eno no. I didn't even think I would be like ready to sit down and talking to somebody believing that that's gonna work, you know. A friend of mine like introduced me and she was like, yeah, maybe like it was really a time where I was in my baby, you know, so I had to really just burst out, cry, and it was allowed. So I do night drives sometimes. Anytime a song drops and I love it, I just jump in my studio and write, you know. So I would make music, therapy, one of the greatest things. I guess spending time with my brothers, like that one also helps. So these are some of the stuff. Talking to people, like, you know, like I didn't even think I could like speak to my mom about it. She was proud, but when she heard that, she wasn't happy to, you know. She kind of like knew how much joy it gave me. I would say these things help. Wei eye Kamido nyumtuni nene eni na futuo na mote ya na Ghana nyumtuni Kamido wakonya broken heart ade o na munti ofon watu omanfofo no yentie ne nyum kakra bia obi wura fi no. Sugar cane sweet but your love is sweeter. So below juice mixed with a little ginger. Oh girl, I wanna be with you, but you know they got enough time for me. I wanna live with you. I got the reason why I can't let go. Girl, you never know, so you can't gossip. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, so you can't gossip. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, so you can't gossip. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, so you can't gossip. Man, them so far to find your love. I join your team now, girl, don't talk. Coming like a thief in a night long jaw. Girl, you know, say all of my niggas them ball. Nothing you go ever need that all. I join your team now, girl, don't talk. Taking it a break, and then me I know the rush, baby. If you want me, catch a rebel, mommy say we don't me. Show me a jigger, let me see, and let me see the woman that is with. Put a couple $1,000 on your wrist. What's on your wrist, mama? Mama, they can't touch you. I can't FM. Baby, they do so kind things, make me feel some kind way. Anti nyumtuni afa no Kamido broken heart wakonya wafa utufo no ne nyum kakra na yekoti. Ebusuama yankwa hanum say gospel artist ba kwa wakro majo metal bononie okwa wini gospel artist of the year no ho sebe ye gegege ko wini artist of the year kra po de no so ho
papa yi o release nyom no release ya na se wa release fufuro bi kura ni program bi obe na ja wo ko ho nto abowo media houses ahodrum na musoma jo metal kodi nkomo na ne presenter ba ku bu say oya gospel artist pa na kadako ne sa akode num bi dia bo ani nanka oto nyamenyum no so de omo de abewura mu anka be de pa o no ni wa sere ya pai osio sa akode no mu bo ni din na ampo ya mpa wa frɛ no pen aka kyɛ nto opeso ne no bonyum nanso nyamenyum ni kuro ni honhom no nkasa nkyerɛ ne sɛ one obi a oye wiase ni bia ntonyum awiasefo ye to wiase nyumi nyankopɔn kasa nkyerɛ no nkonkron kasa nkyerɛ no sɛ oni obi enye nyum enu nti na aba ne saa no osinya sa akode enkom manifest kwade de bia oha no tete ne tata no sa o chale mpese no ye collabo oso da bi collabo no de kameyo so honhom ne nkasa nti wo se kwafo ehwenim se ko jo metal ene secular artist fo ni bia stone boy na nko ne ya jo metal atonyom ebianka patapa na nko ne jo metal abonyom spa stelenke na beti wo gospel song wan ka beji mpa osomo amuhwe anim nyina da no ne papa Jesus man ho kwan enu nti me and Sako there like we understood each other, so I don't know why they are bringing these things like he spoke about it and then we talked about it and so I think what the thing is it's just a door I don't want to open. That's it. I think you see when the Spirit allows you to do certain things, he has his reasons for it, but until then I think by principle I have too many friends, if you do one you have to do for everyone else. I one of the people who's been calling me out a lot lately is Manifest. I don't know why he's been doing. I don't want to do that feature. But he knows like we are brothers. Don't do that to me. When the time comes. Once I have the release, I'll do it. I'm telling you, no. Release no free Yankopon release na obwa oni obia enyanyum oni gospel for no na ehwibom say gospel nyum tuni jo metal ono na nimfoni edaso so wunimu no. Afi yankonko wie kase ne kura ewo aguna so do boga eso Ainka FM what wasum papa no na me kwa aguna so do sanse Ghana no mse ni na nyumtofo no doso na ba ko ba beji ni din pa de nyum ba ko ya to din wanko na baaye na wanko ne ye bo a na ase awosia atiagu so wanko ne ye sanimu a ase de akom atiagu so na upe ba bi duti akowura sanse ke wangana na upe ba bi duti akowura esanse sanyum no na sano no nipa ode ba ye fa no patapa patupa soldiers gang wo na de sanyu we bai na yo mu patapa de wanko na ba yo hiti afi uko Germany na ngofo de sa ubeko US na brofo de sa antegbenfo no mo de sa ubeko Italy ni de sa na patapa anyumi na no de som aso bia dem sa enamano so na broni ba ku bi owo Germany oye broni fita Germany ni abaiwa sa wa fole ma patapa na anyumi hu wanko na no wa fole ma ni say tam na abayo ya fa no liha mila ubaza ofio se kakra no na liha mila enam wanko na patapa boy ya o fili ni ntino abayo di nyum na chi di patapa chi emode patapa di abayo bagana dine be nante je fans na sami ken sa abayo ya fa no liha mila yi one patapa wo mu ni hobim na afia twetwe obi aso se obi asa mo ware mo ya wedding na mo nam fefefe mo nam abonte na mo fefema no na mo ya tu na mo ya nyoma kona ba nsa na prekope atiten eno na liha mila abayiwa ya patapa ko fa na free Germany bai echirem se hwe parapa has been beaten and cheating me abrofo kasa neze o chese patapa o twempra onachi jeso no ba tenten kokko fefefe eto ananto nofo yi patapa se ompe no osan twempra bebre e wonachi osi bebre na lihamile sanso se oyi se patapa twempra onachi ni to nchen a osan bono patapa bra Facebook bra behwe abrante obubloni no osan bono kan entanu ntina ma Germany abrochire abayiwe lihamile eche se enu ntina ma odwane free patapa nchen ese de
ɔne atemuda na enama na patapa ye kana asɛm yentie na nyom kakramra La Place Mission. I love it. Remission. Coco. Better day. One corner. You pay. One corner. Better day. One corner. You pay. One corner. Better day. One corner. You pay. One corner. Yo, La Place Mission. Mr. Loyalty. Yeah, ding dong, me want me down. Ding dong, me want me down. Say paper, me want my baby. People, me want my baby. Say ding dong, me want me down. Ding dong, me want me down. Say paper, me want my baby. People, me want my baby. Better day. One corner. You pay. One corner. Remission. ko ti enwe na patapa boy ya ema broni bay e folleman say tam ding dong na me bo me don ding dong na me bo me don obetede wankona broni wonte ka say enso woman say tam bra Facebook live ebia onim broni ameka na semi ena ebia onim patapa ade e fedodo enti ye do ma twan kan fam ye Facebook page abozege ti patapane ni German abaiwa liha mila no woma asem de enti a womu ni obiem no ena abaiwa na bechim se patapa chiti won so ena afio osan bono enu nti ena wagya afi wadwane afi na chi no we fata nkuma pa we fata nkuma because I describe it patapa anymore. Just I try and go for back. You picture na camera na can you face na who the physical on Grampy wana oye pa onzo wata Grampy there be akwa tete bi na me hu no ya to na kraka di this edi na chi no hey what a Grampy ye sa Grampy as na hwana che bi na hey wọ́n apọ̀nchí ọ̀nyẹ́ mu dà. David. Àná wọ́n apọ̀nchí òhun adùn sọ́dà. Patapa anyom na dẹ́n ní hom. Sẹ́yìn ọ̀nà beat no. Energy ẹ̀ dẹ́. Ẹna otumi di wo ya akọ̀twe. Broni. Ẹ̀nyẹ́ wọn sẹ́ anyom ne ti kọ́ yẹn ti ní nkasa nso ọ̀nù nso no. Ọ̀dùyàbò. Broni ankasa sí ẹ̀kọ́ òhwem Germany ọ̀dẹ́ na ọ̀yẹ́ ọ̀. Ebi awe kom grana so nurse ni o nurse ni eh okura certificate wo ye adwuma say Ghana nurse for omo good pa tebe na so keke michima ebia chese oba no nso wantis we ye popular na home see the as okwache from Nigeria waja atemuda akofa Nigeria atemuda da se enya na hwe ya o na da atemuda sa na onya dwuma ono so sa ga na se ono so agidi na nsenya se de patapa age wanko na din na andi de na ni chia so obagidi anya ja akwa no so anim tum ba ne ho ofechen we enti mesi we no nurse adwuma no waja ya na oye nurse ni da no we wa yi nhwenani mu dua ba mu dua fefefefefe na ba ku yo tua nche patapa na space nso die aponche ohun adun so da ohun bi da aponche ohun adun so ohun bi da awanyem ohun adun so ohun bi da ekani ni we sa boa ma so de say ma mo po bi o popular way abusia ma yemfa we nto aso yemfa madwe nkyerembra patapa be ku anim no chese me yem kura him na oba ma wa kukuduro boy we aya kwasi nyantachi dia wode aba achima sane no different wase nanado yesraw pa yesraw
so woni na wantua ayi fee na obi ansoma se je bo wani ase je tan wani ase wana so betua tutua waye kefo den koda no enyo madwuma we so edne dia pase hega odi free osrase otie yen afia ne kwa akumumu ni yo yedase we so asi odi electronics waso ahwe no hu se tumi wom 3 years ni no to on fridge tabletop fridge dia dance ya ma odi o se tabletop fridge bi no to 3 years ni jana na se mo chian na en sisan free ni tibia nim tibia foforo dada no mo koto ye na jana so pa enti Nyankopon hira yen se ye ton yo ma papa edema wo so otie yen Abyss Town free clothing dia or different microm abna said dia bo sini nso ndie edidam ana pawia ne numre babia we say oh afia patapa is nice than grandpa hey who toronto you grand to onana that be grampy grampy okay grampy garama I said mo fa chen sa me minyini sa grampy ahofadua wode patapa ye pe ti ono nso anfa ne din amba chese ono nso akira na adwen se patapa ye nice chen grampy yo yengo Facebook ana mami nhwese meko Facebook na Facebook live no na odoi tema o say Ghanaians need Dr. Bawumia. Mama is not alternative. Na say wo mo pe Dr. Bawumia. Nana Kwesi George nso say odifi wanchi abeton bezo aso. O say aka Boafo Kudwo Frempon beba inshallah. Oni Dr. Bawumia. Nana Kwesi George madin kan Canada. Menko anu mu say hey champion keke o say in news you are the best in the east. We free senior keke o say keke owo Accra. Enchian koma ne fada kwaku eni nkusibu odun I take am school san na HM no I take am champion keke ena di nchia fo no amani o se kase no so edidempa master plan junior kintampo se Dr. Bawumia and Matthew Poku Prempe wom ne e break 8 no simple kra wom boom simple kra ko mensa plateau say Ghana ye next president eye Dr. Bawumia umpeu on ne be next president ti ne message odi aba no amisco spelele de free kaswa o say Bawumia hawa toaso enti o say the news is by all standard oboy abaso pa yenso ye dase menko mikrom asante achima mentie na amentia mekwa to ananto sport afia to ananto no prof be den eto ananto no na bayire una bobdion ibi betumi aboy wachiro ana bonus question tough legs bonus question hey me say bonus bonus question buttocks tight legs eto ananto flight enti eto ananto sport asante atmamentia wo mabiem ku ha wo mu etie kase na adihye papa bi adihye bi on said that adihye bi a wo mo asetena pa ne tema